ka jingbo yo mau nong rem ban siang rong ni tei no e ka sura ka papeniso na nong po siya umdan ka badan ka jingjingai ka ba arpo kilometer bat lamang tingka hadu South Kundai Klur Tam na ka state plan uba Meryl Bonds im kumu MLA ka nong po habakran ha ka jingelang hamadan umdan menta ka singi ula yam nung mensim ba ka di ka ji ang nur upat ba ka bala siya ino ben la bon post nam menta ka la urlong no hadin ka jingshim ti jong u kumunong mikmat pat ba ka nong po constituency kumba ulapan pau hakmat ki pat ba bat hakmat uba preston tin song kum semut menteri ka sarkar bat udeiru menteri ka tenat PWD uba Meryl Bonds im ulapan pau bawat hapadeng shibun ki jingten ju halor kani ka surang hakini ki kenyat snam bat ha ka ba khadu kani ka surang kala urlong no ka badai lemba ka jing subun mensim uba preston tin song bat menteri rang ba ka jela kumbau la pen pau haba ai jingkren ka daw ka ba la pen ngolung mensim ya u banjau ki ummat ka dei ka jing sngau khya ba halor ka ni ka surang ba hapadeng ka jing ya kun banyo ya kata ka jing ku na ka sarkar la bon ki ba ben ba kho bat kham tam yo ba preston tin song hendrei ba preston tin song kum unong yalam shim la kar nga khli bat ulas long shisha unong yalam ubayo I jingai bat ubatrei shisha nakabenta ka jingmentoy ki patpa uba Meryl Bonds im ula ai kublai kerpangru ya ka sarkar jela ha ka jingalam menteri rangba ka jelau konrat ke sangma bat uba preston tin song kom sembut kongsan badai lemba ka jingsbon mensim jongki ba kani ka surok kala urlong kombala angnu de ki patpa ha ka ba wat lami bon ki jingten jo ha kini ki khniat banai bat lemba ka jingbo din jong u ka sarkar kala ngap ya ka sur upat ba ha ka jingalam jong u kum utaw nong mikmat pat ba ka nong po constituency shu lapan pawru badang dan shibon ki jingduna ha ka ni ki constituency kamtam ha ka liang ka surak pat ukerman scam ha ka jingalam menteri rang ba ka jala ba sumbot menteri ka sarkar bat ubadeiru menteri ka tenat PWD kindangla ban penurlong ya shibon ki jingduna ki badan hakani ka constituency but what ha ki we ki constituency hapo ka jela ula penrap kuman pen kan mau kani ka surang na nong po ba pen ya so sha umdan kadan ka jingjingai ka ba arpo kilometer ha ka ba lemba ka state plan lamang South Khandai Klur ban siang rong but na umdan sha sonapur bernihan ka badan laipu pra point riu kilometer lamang hadu South Punyo Klur Tam lemba ka scheme PMGSY bat kani ka jingshim khia ka sarkar banwan ra ya ka tei ka song pisa ka long ka jingger khu ya ki pat ba ka tei ka than umdan bat Hari Boy district hi baro ka we 최정한 앞가섭님 하기로 했지만 하는 건 완전 Kerpang nagamta isa Preston bagi soka kibal shim yung kanang sinjang ban penurlang yung kanang suka agan nagaju bagi sanction lembaga ng scheme PMGSY no hindi tang gani tinangdang sa arti surok kabadai na umdan kabtentrok ban pembahay di surok to umdan nang ta jongshit jongping kabajrong kumba 1.1 kilometer kanero ada sanction gila khotten na Magsagawiru ko ba sa San Point Iwi, Chispat San Point Iwi kilometer, kabadi kaban nakanik ng sokha, di Jerman na iban panisok o kaneka umden umrang root, kanya wagay konsumption ng kanikimuntoy yung pagpa, panpamahay na sunod. Wag yung maritin manong, mag-Islam di Badangwan,
Kidang bun ki projek ki bagong kini ki mengenang lah beliau nam nang jing mentoy jong upat ba hi baru. Nama kata agak dek sini wat apa deng ki jing ki babun layak lang ba gini ki snap ki belalet. Ni aku pernah ni. Matang snow is ha. Nagaliang yung ki pagba ng snow. Ngayon yung ni man pamabit. Mesti di dalam kijing bunga. Kita susi penung ngelakuin pengen ini. Bagong sugi iwan tahu gini. Andi tu siam bagi day. Yung pagka gini. Pagba. Bago pinterang ikira jasure. Bago pinang terku. Dia kijing harap di babun. Iba kum nong yalam juga jelas. Dan syukri om tang yang kanong po konsesi om tang yang riboy. Andre jelas ni para kuy. Ang simkya ka dungi. Ya ka jing ijengai ka dungi. Kumno ban penio sanction lane ka jing penmang pisa ki babian. Na ka benta jong gini ki surok. Kublay sipun sa ya ka jing simkya ka jong pi na ka benta gini ki surok. Ban ni so tu ba kini ki Southly ki major district road apo riboy. Kilayo ya kijing penang pisa apo ka tenir ke jungki apo kijing long leader ke jungki apo kijing yalam ke jungki. Ban gambar citu kono. Ba kiwi ki state road ki surok snong ki ba perliso na kiwi ki snong cha ki snong ru. Idang yo keju kijing gerpu na ki haki por ki bamangan ban penting kita begitu kisenang ni kompat dia di surat kebubiang bakin dia mendak sri habang idak hagan ni kejaka kapan kenmau ya baru habangi haidien ya ki jinja lane ya ki mati ki bagus sarkar kalele dan hagajing penang pisah juga dengan kesenam arja arpusa apusa Gobojek kalau ada dan penang lembaga sarkar jelah Apo gajing yalam gajong menteri rangba Sri Konrad Kesama Deputy Chief Minister gajong hakaba gajing penang pisah na kabenta berpenbahaya ki surok apo gajela gajong ibar ko we ka omduna arja sispa lai ko kulur tengka ban pendikna ba ki surok bapher hapo jong ki dong bat ki snong jong ka dong ka thang ki jungi ki dio ya ki penlang pisa Une umang nongrim uday ubangin sedang no ia datang. Sibet endangi ngilayami nagari kebadan sadan ni keban drama. Kata kebelah dikena abah. Yin ong bau te uslen wat tinggi. Kata kebelah dikena abah. Tabanga ia ledi ngalarben besni. Keren kata keren kam lele ai baka kam kan keren kam jam. Ban ya gaktin. Ya kata kami ong ka tendering process. Hapo ka jelam jo musi rules. Ngin finalize no hapo kanega Christmas. Kawak order ngin sa Aisyen no bat ya kakam ngakwa panyatu lebay di bangin sedang hau benayu benekong jopo arajara kosan. Omtan
napo nompo hadung den ya ka work order jong kani ka surok namne na umden hadu haberni hadu ngin isu no habenai Januari bakakam kadeban sedang ha utei benai benikong jong senen arajar aposan ngamla bangklet ikong si diwan bani benduk yang hutei pok office hak jadi don lang ke jong ibak merel bon hak jadi don lang jong UMDC lekat waktu katni kiken hon mengelang seng bahalang kejiwan jong ki kelong ban ong hatung ni sngapu prestu nomor mayu dengan kuat ban ong ya pi gitu ki perlok ki bawan hatugas ni ku Malaysia jago ngalakular ya pi baria kakam ka proses barukot ngin pendet apa ubenai ubakat a jomsnen arajara posa kenang bau arajara posan kakam katsdan tegala urlong kaburon galit sepi ki pajbah nam sosnong barok gitu ki perlok lese ki basnutu bakla gitu ki perlok lese ko ba ong ni ba merulbon ki ba keren lai pujai lai poske kam lale ten ban keren with diang slow bah ya ka jing keren jompi bat nginam sange ban le ya ka badeng kata kabag makwak ban pensyai hatmat jompi kilom kemi kilom par ki kun samla lagi san program kilometer site gabe ke surok ka belajar nompo haumden arpo umden hadu haperni hat lai po pra site kilometer yaka song pisa belamangru la batai ibang merol bon menne jankot syakasis baklo ladaya ken si klik brio begin aisan hajar tengka sis baklo ngai mala jankot la jankot temle kami ka property ka pangabot kana kabadei ka jong pi ki pagba jong kaneka area kanne pateng ka pateng kanlong ka jikr khu ya kini ki het ki barit ki bapong uniform bat kumju ya ka pateng ka jong ki ngi nakaliang jo ka sorkan kam tam ha ka bedei bat ka surok daki hajar pelur ni pelur sisnet ngan itu ya pi mentau snet ila ai sanction lamba jong PMJ jankot syaka pras 4 kilometer tersurat bat kapisa jankot syaka si hajar sispak kelur tengkah kabangin sedang halusnen ubangi ong ka financial year ar hajar apusau ar hajar apusan kidon ki project omduna ya ka prapo prateli kan kisuro bat pumba arpo peli tam kijingking kabamut sispa tap di project lemba joka PMJ kani kan long kecikku yang kejela kecumi berokoi nanta syushu nak state plan mentaus net om duna ya kasih hajar sispa kelur kabangi ai sanction si hajar sispa kelur
ke state plan, si hajar si spaklur ke PMJ suai hato yakin na PJ kibaret ngadu na abhay kijikin. South spaklur ke CRIF ni ong ken na pimi kamo. Si spa lai poklur kata kapniong ka IDF ken na pimi kamo. Nang ta susu hajar klur kami kesulok na World Bank. Total lang kami kano. Ya kan ikatan di jompi. Ay bakan dalong sisya. Kabapan mentoy. Ya kaway pa kaway kasnong. Ya kaway pa kaway katunong ye. Bat kami kesuak kabakam sultanat susu ban ong ya pikolong. Balai po kilometer. Nadu nongpo hangli haungden. Bat na ungden sa 10 kilometer. Yinle da kata kabengi on ka intermediate lane. Hindi ka single lane, intermediate lane. Kabamot lain 4 kilometer kan long intermediate lane. Kan long kecimetoy ka bakra. Bat hindi ka kataru, ban siyang da kamasin. Long tip kumbawuyad na nong po sa silong. Kasurok kabay tenat. Kababit kababiyak. Rengkat bagi signage nyo. Kilain le. Kiban penti tenang. Bat ngangit sken hamtam hang le. Hata sentar bak jombi hang le pokum le. Kituris kintuit. Man kasih. Bat obdan kamsyu balit paibiang sinong po. Kibawan na gawati. Namne direct mi sebenarnya. Lagi gitu kibawan na ka apa rasam. Namne direct mi asanapur. Karibuhay kalong kaway na district kabadang bokta. Mentas kaway kabangingin pendek. Kabangin na sudet dan siteng katusrok kabangi ong ka umsning. Jakibur. Inak sudet tan masiteng 10 kilometer. At mentang ngin pendep sa 10 kilometer pakan kuya Jakibur. Hato kang mentohay karibuhay berakoy. Kita ki arteli ki surok ki ban penmi na lor ka surok jurabat. Sakine ki arteli ki ban penmi siapo operasa. Tikalong ka distrik ka Badonbok haduk ka Jakarta. Pagangit ang nagladep ya kaning surok. Kalong ki mentoy susu ya ka distrik ki Jokti. Ngaktif kanungut layat ya kata surok kabami sa jirang. Harami. Kata mi pulut kumasif pa lay pun rupulut. Naduk mayran. Haduk harani. Pinyat sa tayo long tik kumayagan na sinalayo. Bat kita iki pait ba jo kata katan baru kuwi kalong kecik kekuyakin. Tamawan na kata bang don ni iki bagren beng ni pasukan. Kapresto mentu. Ukan rado batu. Ubalak bit bande Jakarta. Ang golok swabar keren sio bahasa dan bisyar bahatik patik. Bisyar bahatik patik. Bapin slotu. Ya kejinisya. Nama basuk bahaban syukren. Ban keren ke basuk. Ngeri ban le daladi kalau kebaik. Yakit kam senong. Bat rambak senong. Urang bak senong babahakan orang nurut. Uri don burong kunu tang subat ke kam senong. Jindon kilong ying kilong niu te itu bomulong. Niu te itu bokumtang. Pernah naik dia kata. Tangan bangak ong yuki. Ngam julak let jika jiki kayu bak bibiling do. Uong nak tingkret. You need not do good. But you need to do right.
Untuk kamber lebar, lek ka bade. Aba pila ya ka bade. Ikan wan ka eriong ernit. Kan nama bandrat yau tengrai. Jom utu bude. Dengan kuat ban pentit Ahmad Jomti bata sorkar nadu ajar katra ketengah. Nilai persyang dan balak banwarna ia kejingkelah. Hakelen saudong jom kejela. Bak kamtam kejing mentoi ke bapi hangi hapok ribohoi distrik Piyok. Kadai kejing mentoi babak serang. Nadu ar hajar katra. Ter hadu mentah. Kai kejing mentoi Piyoi. Kaba Piyok. Lasi syamil na ban ong bangilala ban penbit pendiam lut nakli abaja. Ngai ngingiyai persyang. Na kawai kasnen sa kawai pat kasnen. Bangin warna ia kencing gelap. Kababit kababiang. Na kabenta. Jom kani katan jom pi. Bakum juk na kabenta. Kejela metla jom ipar kawai. Dengan sultanat sibonnya. Pengala banwan ni kawan buk yau ni umau nongri. Bat kasrok na nongpo ha umden. Nila jibu keloy ar po sau benar. Ar snap tambah ibu presyo yau kontraktor. Balakom nugum dua hapo sistem sistem mulai terkena. Kata kadai kata target kapagibu. Bat kabaan namni na umden hadu hante hapo jirat. Isi jok biar jeswai la omba ibu por kat ar benar. Lese kat ar benar kalan kota. Lese ngin persyang ba sistem sistem. Ya katairu ngin pendet na damisyon. Ngayon yung MLA Jompi na mangpo, bak Merol Bon. Hapadan gijin tenjo, bat gijin yaki, une jai. Bunsin ngay kendo, bak Merol, sana pili. Ngay kendo yung Minister PWD, Deputy Chief Minister. Sa sisin ngay kendo yung bak Merol, sana pili. Ngan hak penting kenapa ngay kendo yung siyang madakasngi kasurat, dan yung tumlong surat. Ngataray piday banay, gijin tapti siraon. Yay bak Merol. Ila Treistone. Klem da utturoy yalade. Bak kampong san ngako ano menegalong. Omde mga yaro madu mo baro ni ong madu. Mata kasngi dan arnut ki madu besong hagaju osupi. Ya isar Preston kawai kebangang asno tenat galong. Sistem ba ilong kani ngin yale no. Dikenabit makan long. Imju artatin. Yang ni kibalong kinong mikmat. Kita ki politician kibaong, kipai ba kisiong. Kisnap ki politician te. Kikenabit bangi top. Sibit jamit la pipai social media kinsaong. La janggi election MDC tikiwan mo kaya mau nong rin. Tihan ray ko mga ong ipingi doon ha ka imlang salang kini baro kisaindur ya karoy kapar kajongi ubayaro utu ubatim utu ubaay jingmut babhaw utu ubaay jingmut basne utu Henry ha gabakut kajing bha kajok ngai kajingero ay deputy chief minister kajongi ipelat por banwan dalade bat ngasno sarong bakadon ka team kabaklan hapdeng ki arnut ki deputy chief minister bat chief minister Sri Konrad Samba akabayde bat kisurok penroy hakish kan bat kisnom baper hakane kajala kajongi nanong kwa ban kren sa pang kaumsning nganiyo ayu ngatray madu ru insa panbana kendiat sa pang jongiru ja ayu sa umsning tira kalian kajonga ngatular bandong kren bun ktin ngane mestiap nga ngaong ba yaw nong nya kalido nga kampen herli kandit banpoy kulon anda wala penherang ong tete persekusi may telong maritag singkay tengah sutu ba kajing yaw pay ba siya
kadon nakadaw pagkasurok kamlong su. Kasurok kabaha kayong nadu kapor banga kadang iyong musnyo. Kamu nadu kapor banga kadang semlaga ni kaju kasurok. Ngiripere kaju si kaju. Tinggal kirmen bamata sisin na sa kasurok kin sa sina da katu ko machine mo. Kabantan niya karong batsarol. Hindi ka masiyot sa kakti. Ngam kenmau ka terminology naman nga day Dr. Brew tengam nangar ka tin engineering mo. Tes no sarong manomba ka team jong ki engineer jong ka don ang inay matatas ni. Kane kamne ka jingpin bit niya na no. Kane ka day ka duty baka sorkar ka don. But ka day ka duty ka ba minister in charge ya kane ka department ukit kya banong kasurok na nongpo sa umden kaban mi sa duk sa parnihat and sa sdam no bantri. Arpo sa opnay. Dinang kalian nga joman, nga kitbok kinang nga